somborski mirotočac Dimitrije. Ti nisi rođen u Solunu, već u Bačkom Malenom Đurđevu. Nije nam još uvek poznato da li iz tvojih moštiju teče miro, ali je iz tvoje angelolike duše uvek tekao mir. Zato si naš mirotočac. Mir si nosio, mir i sada nosiš. Ime ti dadoše te 1878. godine čestiti roditelji Pavle i Julijana Bokšan po svetom velikomučeniku Dimitriju, kao da se tada i tvoja mučenička končina predodredila. Blagoslov Božji silom Duha Svetog dovedete u mirnu somborsku varošicu. Zavoleo te naš narod, ne samo verni i ne samo pravoslavni. Celivaše ti čestitu desnicu svi čestiti ljudi, i Srbi, i Bunjevci, i Mađari. Volela te dečica somborska, za koju si uvek u džepu svoje uredno ispeglane mantije imao pokoji bombon. Da, za svako dete. Srpsko, bunjevačko, mađarsko. Svako. Ali pod jednim uslovom. Tek nakon što bi potvrdno odgovorili na tvoje pitanje. Jeste li bili dobri, jeste li slušali oca i majku? Radovao ti se dečak Milan K. sa Glavnog Sokaka, radovala ti se i malena Ema M., ta divna devojčica iz ugledne i čestite mađarske porodice, što živeše kraj gradskog trga tik uz staro tursko kupatilo. Hitala ti je u zagrljaj svaki put kada bi te ugledala. Čekala da je pomiluješ po nežnoj dečjoj glavici. Pričala mi je, sada već kao starica, o tim vašim susretima. Ljubio si pločnike Sombora, ljubila te svaka duša našeg malenoga grada. Voleo je verni narod Sombora svoga protu. Voleli su te i naši vredni paori salašari. A kako i ne bi proto Dimitrije? Ti si im bukovačku vodicu svetog proroka Ilije osveštao. Vrsni besedniče, ugledni i dobri Hristov slugo, pokloniče i hodočasniče njegovog groba. Crni talas doneo je još crnje Hortijeve fašiste, turanske lovce u našu Bačku i u naš grad. Ubijali su Srbe po gradskim ulicama i obližnjim atarima, kao kada lovci ubijaju štetočine. Bez žala, saosećanja i bez treptaja. Gorku čašu ispio si sa svojim narodom, našim precima. Tog 13. aprilskog dana 1941. godine uhapšen si i utamničen u gradsku kuću u Somboru. Udario je okupator gde najviše boli. Udario na slugu oltara Božijeg, na najveću nadu svih uplašenih i vernih. Mučiše te celu noć, da bi te unakaženog, izmučenog i bosog poslednji put proveli ulicama Sombora. Iako si bio paroh Svetojovanovskog hrama, naše male crkve, prizvao te Sveti Georgije, tvoj brat, isto velikomučenik. Dimitrije, slugo Svevišnjega, ne boj se. Evo i mene,
smrti nema, raduj se. Zastadoše dželati kraj Svetođurđevske velike crkve, pa te odvedoše na Horoš. Dalje valjda nisu mogli. Ne sa tobom, već sa sobom. Behu nedostojni. Jednim povećim ekserom bezumni Rudolf Detli, mađarski fašista iz Baje, poslate kroz smrt Gospodu. Kroz smrt, ne u smrt. Prikovaše ti ekser u čelo i baciše te sa Horoša na pločnik crkvene porte, kraj staze glavnog šetališta. Priveo te tvorcu, tvoj brat, a naš pokrovitelj, sveti Georgije pobedonosac. Zaplaka zemlja, zaradova se nebo. Dimitrije Somborski postaje nebeski. I dok se tvoja duša radovala u stanovima Oca Nebeskog, tvoje telo ležalo je 4 dana i 4 noći na stazi na koju su te sa Horoša već mrtvog bili bacili. Ležalo, ali ne nepomično. Pomicali su ga i tekako. Pomicali okupatori i njihovi saradnici, takozvani potkazivači, koji te nevinog optužiše i predadoše, kao nesrećni Juda Gospoda Hrista pre 2000 godina. Pomicali su te šutanjem. Svaki put kada bi kraj tvoga svetog tela prošli, i mrtav si im smetao, i mrtvog su te se plašili. Tvoje dobrote, tvoje ljubavi i tvoga praštanja. Telo ti zajedno sa ostalim mučenicima pokopaše u povećoj plitkoj jami na Svetouspenskom velikom groblju, a kada su okolnosti dozvoljavale, bližnji ti prenesoše telo u jednu porodičnu grobnicu. Decenije prolaze, ali jedno ostaje. Ostaje istina, jer Bog je istina. Eno, brat Damir te na ikoni izobrazio, celivamo je oče, radujemo joj se, grlimo je. Znam da si tu, da nad nama bdiš. I svaki put kada uđem u portu naše velike crkve, dušom te osetim, njenim krajičkom ugledam. Ti i tvoj nebeski brat Georgije. Velik si, oče Dimitrije, veći nego naš veliki crkveni zvonik, a često kada pogledam na njega, kao da tebe vidim, kako nas odande blagosiljaš i grliš. Georgije u hramu, ti sa hrama. Gde god da pođemo, vi ste tu, čuvate nas. U malenom selu Đurđevu si ušao u svet. Kroz portu velike Svetođurđevske crkve si ušao u večnost. Večnošću nas venčaj i zakrili, Dimitrije, Somborski i Bački mirotočni sveče. Goran Marinić. Januar 2022. leta gospodnjeg.